life got better. Oh, life got better. Nande kegimu mwanchu muligirili Getembe Television karibu sana sumurubuli wekona yobonia na lero ni turamo na Zuku satellite yamasemo kwene kinga yo mwenyene nkonyo rubu wansu buli kwaligiria singa kintambe amona nje studio nindinere regional manager kurunga Edward Mageto Nchenguru kwa Geoffrey Onsarigo mwanchu muliri na yora set television ikaranso iketo kole mechando ya yonsi yobo irania wetera sokuligiria na Zuku satellite. Karibu sana ndugu Edward, karibu sana. Andake aso kuchaka kigima atotebi ngaye ningo ansama lieta na andega ikuwa ruling kyokokora. Bia mano mararia sikibaga. Nchenguru kwa Edward Mageto omo igoro gusi inje regional manager ya Zuku ase region yetu ya Kisii. Ninja ko ni Zuku ando sote ke Zuku ninja okonyora muno okonyora Edward Mageto ubate Zuku yokerutuana etukwa na igoro ya Edward Mageto oyigano omo manager utendete region ya Gusii ase omutandao Zuku satellite andake mwanchu muliringa kwabere kuguchandika sana kwebulira mabuli mange abange babiri bagutulikiranga unsarigo Getembe ntuliko yenyora kuruka igaseito tulikubwata Getembe andake ni tuje tuntu nyore mechere bona mangana mansu ama ya achire no ali maigane gaiga narare tuna Edward Mageto Zuku satellite ketuko na Zuku satellite kingeto kiendu yangu omararia mbeyama na Zuku satellite na ya maye mitandao eliyo ekoreto boereria kokoretera mangana yo ngakitorate oboerania obuya ne company yemo ase chirichire the best one of Zuku nero the best awatenga Zuku the best yani Zuku satellite no mutandao bono andake nkwibuli olenga nkiekerero tugukwanira iguru ya Zuku tole ime Zuku una Getembe Television nagekoranga nitikuira na aso mwanchua oyo minto Edward Mageto atomanyinga ine bono obuamate gati ya Getembe Television na Zuku mburobyo boiga andake Getembe Television na Zuku omaralia mbiamano Zuku na Getembe enga muno mwana na ise na gireria ngoranga tubwate ramogi kiango tubwate kiango ngoranga tubwate Gusii umuntu wito tokwigwa lakini none oro tokonyora so bota chipicha chitali koronge ngake sabo ngatikana inchembe kegende ase Zuku ngachikolire ngarore station ndabeke ase Zuku nandira ngechiro ko Zuku yane Getembe TV ngabeka Getembe liyo kaigo wona yo kobwate Zuku ukobwate Getembe igono watanga station enene ase Gusii Getembe Africa, let me say so. Na Zuku niko chiramo iga. Wacho mweringa ore isiko ya Gusii, ore isiko ya Kenya, ore Gusii chinsamogete. Andake chinsamo nchiroro chibwate mechando, andake mwaboni geroche egatogomera ime, ukarase nsamogete ukureranga Getembe kirengaki. Ndigiri ngomo director Getembe obedi mkuwa mboli ngonga kitari korora. Wano bwansubere iga Zuku na Getembe pamoja nga Zuku satellite na boku tuligire kurandonsi ebe mwagoni gerege suntaime ekale gatogomera ekale rocheime ugakale insiko yense ya Kenya uri chisemo chiale na Gusii na boku tubwatie masema yonsi nigoro ya Zuku bono nkieko era atukwa na boigo Zuku satellite nkieke mubwate Edward Zuku satellite tubwate decoder itonere ne dish ya itonero tulikuwa decoder yoko kwa ne dish asomore wiki jamoro to batanga full kit ine combination yonse yakoretera Getembe TV omanyeteka igabono turase chiro no boni tole ligereria mochubuligeri katukwanira decoder nigo etukwana dish nere ine dish kuruka kuno chinga elikirenga Zuku satellite yani nchirenga Zuku satellite ne dish ego kwali baga ayo monyene ne decoder ekera gukwana ivyonse emere baye bitebiga kerabya unganisha rupyonsiga tokorkanga installation zo mu rumwe nyamurero na bibigo connect na chibicha kiri nyomba chinkenano ku edishi ekobe kukerama edekora yabe ku nyomba ya unganisha ne TV okunganisha ne TV korera kora uchise TV ne wate tokorkanga HDMI cable byonsi ebyo asobwamo na bibigo connect na chibicha chiao chinkenano kutabwati umuchando rwe scratch na nini kero wate Zuku you are the best Mwachubulia mangana mayake rotuliga iga ase ekona yobonia na Zuku satellite otate birigoro ya edekoda ekerotu kwa na edekoda ya Zuku na bunyiru chinereye igo kerotu kwa na edekoda nekene nganga nitia yo mwenyene uligereringa edekoda nere nere igo
kigente kigana kia decoder tenere kero wate decoder ne dish kwa very complete mwanchu muri nari gari ukubori nga ebinte biga nga kyoko nga kibiko genda uri ubigande tiga ebinte biga kere kwa bigadiri ndai sana kubinyora ko bwate namba yane nche Edward Maget ego binyorete liko lili ali rais mono yani mbosa gante nga mbosa silibusa tuchoka iko bwate Zuku iko katule ya products je Zuku kwarorire decoder kwarorire igentukuru kunga edish ibyonsi no birega ase ejiro ya Zuku ndochega iganto bwatege kwa nagikuru ekenkie keiga ekebe kenagikuru sia signal se dish kiareta nyumba ase kebeke asina na dige kunganishwa kintu guru kunga LNB kange kamera tu ekere nagugono ga koretera signal paka se TV yao na baga korrekana iga mochumuleli ekurunga LNB yani nero enganga nera manganonsia se ebintu bye kerokora installation ya Zuku yes bono umwanchumuleli na rukwegoliga ebintu Edward kerokwa ochiro golire ebintu biga onyole dish nyire decoder nyire LNB ne cable ebintu biga tamanyeti ndake umungina nali gali mwaka nali gali musaina nali gali kigolienge ke ugantukobeke ibintu yasinga yaye tanga tubo manyi ukobeke ibintu biga andake na Zuku teli ngogo ensuro toto ara waswasi mwanchu murigereria ebibiyonsi kokwa binyorire paka mwao egingo tsana kuri gasi yonsi for free pake transport yuko biyonsi mwao free ayege ntogiyoka igichibesa goriege nteke gamna nyora Zuku kwanza ebinde ntigere ntibuno ko ngagere simi mwao namba yane ko kanyora kirasi chisenta chito chonspi usiya itengi mma chisenta chito noenda mugonga noenda oteka city center watabanga ogwenda mwakora installation yabo sa ko yike kambusa namba yawe yesimi asumo nchumulireri origere tubono 0710 44 21 35 0710 44 21 35 ko bwade namba yi okwanyorere Zuku mwachumuliri okuja kuliranga omwansu tiri kusiyo biyana Zuku no burabu yakora Zuku satellite bona niyo gokonya onyo Getembe Television mirobinere myamsu yeke busi okurigeria se TV yitu andake kwa karolire ya TV gekigarima eka signal bona Zuku ya chiri ko irenerie ke busi na Getembe Television igwa kuraba akire sivi 07 10 44 2135 yani enoti isano na ibe AM enot inye ibere AM isato isano ine namba oikira AM sema Zuku satellite eligera kore asoro rwagusime county ya Kisii na Nyamira oba ikira ligera nyore binte bigatugukwanira gaiga Zuku eligera okay bono kuko ara mangana ya Getembe na bokubwati na Zuku kwanti Nyamira uriyo kubegena Getembe na bokwana na Zuku mangana y'injiri meruriye kanisa ku Getembe na bokwana na Zuku mangana y'ubunjiri ku Getembe ku na Zuku ipindi bya bana byonse bino bire ya Getembe ko Zuku satellite bono libodi ko chenga ki muri nare gali ogolire bintebyo so jakura ankyo ngakyako kora manya itoko toka namba ile Getembe Television goto Getembe Television yaito station ya tiren kuma usiyengi mana Africa totebe iye goto namba channel 38 channel emerongo etatu na isano na isatu aina kuwa golire bintebyo konyere dish konyere decoder konyere LNB ne cable ibintu byekire ya uko yekeru bontulika gokomya obo ikaranza mastare data kule gali so set yago igoro ukunya gusibe soda yago gwa remote yenda channels 1 pakoi kemerongo etatu na isano na isatu obeke 0 tab agogo nyora Getembe Television na ruga simiro benia kenyo sio gane fikaro wigeta 8 generator 8 okonyere Getembe Television kule na Zuku satellite bono anake umuntu naro kweboli ngeki Zuku ebono una yakire n'ubwo nsuburu buyaika mchirero ganku burandinga ntikuba hageresi muki mpaka buonika kali uzikise mukia nyali bali masala usiga kali umachoka cyati nkingo kora ngo batumire cyo sa muki kombekera busika na nkingo kora mugocha busa toto waro bwabo mwancho murigereria boro bwate namba yane na kresimi nyiche baka mwao kerna ikire muona egento ryo konga chibesa ngokora kiregento role TV yago yago mbiyere ngo tester kiregento then you pay nikibesa kwate interview sigara isirenga chiri busato na mia chiri busato chioka yani kwa just only 3000 awatanga I got 3500 go chiri busato negento busa inganga ni okwale kwa hotel yoragere onyole Getembe Television go kerebe tambe to gutwara mu cyando bone kiro koranga akesimi akiri utrake simiga nabira nyarekera munaro kweboli ngeki mchini konde town ya Kisii bali gali kwa ngabamenya to kusongo gaiga
chisemo chiyonchuka na ini cha usongo mbali bakalisiko ya buso andake arsenal chidish lichidekoda etokwanira edish nere tukwanira edekoda igatwaro kiunge eri edekoda nere tukwanira ALB nere igatwaro kiriga tukwana ekebongekeiga ine ebintu biga arsenal bikwani wa chisemo au na Zuku agents nomaralia mbe mona sexuality Zuku yaito egera ons usiengima che sub count chito chons kianda no genda town endeons within sub count chito kia Zuku tukate yeta kwa Zuku kora boru na keresi yani ngono kotebanga andons chi sub count chons kianda nabona umweka tuengo dukaibirisa tuigachire unabona busungu gamuro unabona busongo mandali aleno wiki mathemata aliga nokonyora Aleno electronics. Iri samate ego inchira dalachiro ndo bote. Oganda Dioso. Dioso ni kutoka Masimba Blaza. Igoroga no mule. Anything nobi. Suka Nyamira ka. Ko weke Nyamira yenda ali Skymans. Igaro. Ago kubango. Kwa somo gongalino. Kwa somo gongalino. Ayege smart point. Ko ile sumu swati numero bu kabisa. No ego toka. Iba bantu bali mugonga mwenzi bima choge mu basi nyoka smart point. Igala no konyora ebintu byo buye kabisa kole ga town ya Kisii ayemnyokore Masimba building ngokogenda Masimba ni uko nyora sedu kerunga Dioso enterprise wo tipo ke bara ya Kisii Kisumu kago ikiro ikadaraja so agali Aleno electronics so ufungo le bipe na ito ya kole ranga ngaki gogo sinywa yonsi 7042135 ni namba ya Edward Mageto yani chirindene regional manager na boku mwakiro bolinga nchinga dikogora Zuku ngakingo karabono mangana yo sikero kwa nyeresi mikoko kana nyeresi miki worked immediately muna kwa ngake tutabe kwa ngake sa kuma miri chamara kwa na bongo ngoko ebele biega tumira na mabe sa kuma mbiri sa mojo taraboka no demwa na one cha aero tidiko lakini I'm taking you 10 to 5 minutes ngorede ochete kasi yako so no yonsi abamanzi ora mbata mangana maya wachibuli leo no bwansu ya sana nchike no ngorgeli ya asetuka ya Zuku yani Zuku ndigebwate bintu byonsi ko rulandu chibyonsi piko moko manene ayo mwenyene uiseko tubisiko nganaye toko kireduka ya Zuku tuko na Zuku yani nchirenga Zuku live go better nchirende bono ketuko na Zuku itanda nere menge no yamu nsarigo satellite nero why should somebody choose Zuku tam yako choose nsarigo satellite nasinki montana jale Zuku liswalilia Zuku nero yoka yani nero yoka simtanda yonse pe ebwate yuga yeto yomukusi right ekina kinkwe evuningo tivunianga asengenjo ebwate eruga yeto yakusi turu Getembe TV station ya Chile nkuma nakiako garango tenga ayetwara Zuku na ito toigo eruga yeto abande bayigure chiabo tuisane kirene chiabo keindi kiango nini ngana ito tora Getembe TV munuito wethera Zuku satellite igona kwatebanga isababu yemo Zuku nere watu mungu weke busi kwana kama na yirigo Zuku ngake Zuku gere chip yani genga bossa none package chito chire boronge kali gento konya wesumbu abana bo scratch umutu ko bwate siringi meine iga wakanire mutinyo yo raskire ngoko bekere mutinyo mutangani mbosa gogora enga bossa yani kenga mbosa ngoko bekera mbosa oikibu mbosa yani bitebi namanga n'umuntu uranje nayo uranje kikalumani n'umuntu uratamanga yati nikulire lya mangana mayira Clinton yondigi yati nikulire yetu ali Getembe yati nikulire likende yozi Getembe cyose cyogwe hasinga njibi ntokonyora Zuku engabosa yani bosa ngiyokora bagresini 0710442135 onyora Zuku zetride n'ebintu beyond products cyabona bakorera rwaburo wansuke kima kwana ngiro ya customer service de Zuku asente bantu bale batanga mane tomo bakinga chiwake mutandao liko nsariko nganyara bako ngira ndi bobango ntomanyera mbali ko ngira nganeti ndiko batabinga njumo kwanyega igabi asale kine bali ko Zuku leno Zuku customer care ne the best samangana customer care the customer yetu na ya kesimi manye kindare nimbwate agent kerase so sole within the 9 sub counties wake simene kindange nichengo chancho manyene to na bongo tsapaka bo nabo shukurikira mu chando yo aranya tindi yange ngoto mo monda abo abusole unasaidiwa chinse chigo yani fast so very fast yogo connect
Mwana mansuba chibulele ga Getembe Television bona yakoleta rubwa nsunga eto nyakolera bono bwatana na Zuku nyora Zuku asenka yago eligere limero bulimi nsu ya television ya Getembe awote banga ndiko kugenda gali ya serimuti yago bate channel number 38 emerongo 3 igonga kwanyere Zuku satellite nayo gokero Obokoreri buga gwa Zuku nagekora Zuku bono ayumo nyirutane kolera akira no mwana goga kalisiko ubata musubati minuga kali uchi Mombasa galia musubati minuga kali Nyorobi ali Nairobi ayonda kalisiko yenseno ali uchi Zimbabwe yuchi Uganda South Africa bono kunya kugolinga kora manyinki wateka gusi wete Getembe Television kuguli siri yako mumeseli motabi ay mwana mingi bono gura Zuku satellite ogende channel 38 onyore Getembe nikigusi ogokere ikigusi kiago guna omogusi uli musake ay namangana yake kapsuma amangana mayeke ene na into abagusi to impress ke gusi geito tonya kororanga bone gotima enmorote mumanya de gotia busingo kwa tigana into impress ke gusi geito antika to support ekere geito the is our own tigana into support Wachibulili no chenga asenge chunga kwa lera mangrama ya onsi katikwira na aso yominto Edward Mageto atumanyinga inamba ya yomo elio yesimi alafu baadaye atoe ujumbe kwa semi bwa yuja sura yumulino motegere lipono morogoba igoro ya Zuku kura se ekona yobonia Edward Karimu biamono moralia namba ya nesi nyora na ande gotaka konyorege minute utete konyora Zuku na ande igo utete konyora Getembe 0710 44 21 35 0710-442135. Iko kwanyore Zuku kwanyore Getembe. Bakulira namba yako nyora Getembe. Ulibono ukorera tukwana konyora Getembe. Tuwale namba yetu wale. You have Getembe. Kabisa. Na leo rogo tebanga mambi nchikibe sichi anengwa kanali 3500 nyora Zuku. Chinsa wakane saa moja chiamani. Isa ngapi yako nyora Zuku? In fact saa moja mna yaika. Eyiye mna akana. The next 30 minutes mbo ende. As fast as possible. Ige kingencho esimi. Ayesimi. Kingencho tuwale namba ya esimi. Obwate Zuku. Asante sana umusikie Edward Mageta sinchoko basi chiro neduka yobone ya Getembe ensemu yakona yobone. Ujumulili kiraga utuenti kukura asoboni weitu na Zuku omorogobobono lakini kingencho nyolenga Zuku satellite n'umutandao obenne okwalibaga ayo munyene kwenyolera emerobuli yonsi ya Getembe Television ansoko genda kirakwanyigulire chip yani rahisi sana kiri busatu choka obwata Zuku yago nebintu byose ruma igane ngabikira senga yawo akora installation okwigikirwa mbusa eligera mangana yonsi kwagoka wikara simu abuga yo mestare esova ya wigoro Getembe Television emerobuli kurumambia mpaka 924 okogokera utalikwe yagi gosebwe chanda igwa ekirogokora no gwaka SCB 0710442135 iwo ikirire regional manager ya Azuko nayo ogokera Obokoreri na mangura atwara mabori igoro ya Zuku ayukolera Getembe ya singa yawo bona tubaise kolera linde bali mukora alika jumbe go cha studio bona gokera umutandao Zuku yora Zuku Getembe onyenyone n'ubwansu etania ubwansu ikira yo mwanchumurieli no tukolera asensemo yobonia ne kona yoboni kuruga igase studio nchiko kwa Geoffrey Onsarigo wekasika kende morogoba umuya no butuko bwansu mutawati Bito TV. Say your last prayer, Edna. Sijawahi kuona mwanamke na roho mbaya kama mama. Nakuomba. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku satellite today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyolere Zuku satellite rero. Eyubwate sigine tabwate scratch. Gura edecoda